открывают второй городской творческий конкурс «Жастар КСТ». Победители 2022 года в жанре хореография. Занявшие первое место «Express Yourself» и Гран-при ансамбль танца «Карнавал». Дорогие участники и гости, приветствуем вас на гала-концерте второго городского творческого конкурса «Жастар Костанай». Дорогие друзья, такая атмосфера в зале. Давайте еще раз поаплодируем друг другу. В этом году Костанай собрал вместе 23 хореографических коллектива и 43 вокалиста. Талантливых, бесспорно, креативных от 15 до 35 лет. Обратите внимание, количество участников возросло по сравнению с прошлым 2024 годом. И все они танцуют и поют. Они украшают мир прекрасным, радуют и покоряют нас своей энергией. Бүгінгі мерекелік гала-концерт облысымыздың ең үздік, ең жарқын және талантты әншілері мен бишілерін жинады. Олар ән ырғағымен өмір сүруде. Жастар Костанай объединяет! Этот праздник творчества состоялся по инициативе акимата города Костаная. Жастар Костанай байқауының қатысушыларына оңай болған жоқ. Өйткені олардың өнерлерін әділ де құзыретті қазылар алқасы бағалады. Мастерство участников в жанрах вокал и хореография оценивали суперпрофессионалы своего дела. Итак, мы начинаем. Под ваши аплодисменты, дорогие друзья, приглашаем на сцену членов жюри жанра вокал. Мәди Сыздықов, Астана қаласы, қазақстандық әнші және ән жазушы, топ жарған әнші оның жеңімпазы. Мәди өзінің сенсіз әнімен Нью-Делиде өткен Абу ТВ Сонг фестивальде Қазақстан атынан өнер көрсетті. Алматым жүрегімде атты халықаралық байқауында екінші орынға ие болды. Зарина Кульмухамбетова, город Костанай. Солистка эстрадно-джазового оркестра и Костанайской областной филармонии имени Баумурзакова, лауреат международных и республиканских конкурсов, участница телепроекта X-Factor Казахстан, бронзовый призер чемпионата мира караоке World Championship в Панаме. Нұрберген Махамбетов, Алматы қаласы қазылар алқасының төрағасы. Бизнес FM радиостанциясының музыкалық продюсері. Бірнеше жыл қатарынан X-Factor Қазақстан, қазақстандық телевизиялық шоуының құрамына кіреді.
Дорогие друзья, и вот барабанная дробь. Переходим к подведению итогов и церемонии награждения. Итак, внимание. Третье почетное место в творческом конкурсе «Жастар Кустанай» в жанре вокал присуждается Аружан Мухтар, город Костанай. Приглашаем вас на сцену. Аружан Мухтар, 3-ші орынға ие болды. Сізді сахна төріне шақырамыз. Я хочу рассказать, что на самом деле все результаты у нас были засекречены. Никто не знает, кто у нас победил, кто занял какое место. И вот сейчас у нас открывается эта завеса тайны. И вот третье место Аружан Мухтар, город Кустанай. Разумеется, диплом, сертификат на сумму 150 тысяч тенге. Аплодисменты. Ну, давайте так, такое тоже бывает. Но, поверьте мне, 2 этапа. Прошла она великолепно, но мы ее обязательно найдем. Так, переходим ко второму месту. Екінші орын вокал жанрында. Morrison Band вокалдық тобы. Солист Дархан Күйшігулов. Қостанай қаласы марапатталады. Құрмет, қошеметтеріңіз. Мы приглашаем вас на сцену. Обратите внимание, вот он, солист спешит. Дархан Кушигулов и целая команда Morrison Band. Мы вас поздравляем, вручаемся сертификат, диплом. Ну давайте памятное фото под ваши аплодисменты. Иә, сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Марапаттарыңыз құтты болсын. Да, мы просим команду Morrison Band. Все, получилось. Задержаться на сцене для общей фотографии. Да-да-да. Возьмите все ваши награды. И, внимание, первое место. В городском конкурсе «Жастар Кустанай» в вокальном жанре присуждается Алия Намиалиева, город Костанай. Бірінші орынға ие болған Алия Намиалла, Қостанай қаласы. Жеңісіңіз құтты болсын дейміз. Осынау барлық ыстық ықылас сіз үшін. А где аплодисменты, дорогие друзья? Давайте поздравим. Я естелік суретке түсіп алсаңыздар. Алия, умничка. С первым местом вас, пожалуйста, задержитесь с нами на сцене. Ал біз марапатымызды одан әрі жалғастырамыз. Би қимылдарын түсініп билеуі, әрі билшілеріміздің әртістік шеберліктерін бағалау хореография бойынша өте білікті қазылар құрамына жүктелді. Сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен сахнаға Аида Бекішева, Астана қаласы, мәдениет қайраткері, төсбелесінің иегері, Димаш Құдайбергеновтың арнау атты алғашқы жеке концертінде қоюшы хореограф. Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылуында режиссердің көмекшісі. Мы приглашаем на сцену Екатерину Георгиевицу, город Астана, руководитель хореографического образцовой студии современного танца «Эдельвейс». Коллектив победителей республиканских и международных конкурсов в России, Болгарии, Узбекистане и Италии. Ну и также наш председатель, многоуважаемый Нурберген Махамбетов, который жюрил X-Factor, а сегодня жюрил нас в Кустанае. Продолжаем церемонию награждения и напоминаем, сегодня на эту сцену поднимаются лучшие из лучших. Они это заслужили своим личным упорством и любовью к творчеству и искусству.
Третье место в хореографическом жанре присуждается танцевальному коллективу «Киндер», город Кустанай. Руководитель Владислав Сахно. Үшінші орынға ие болған «Киндер» би ұжымы Қостанай қаласы. Мы поздравляем прекрасную команду. Вручается диплом, сертификат на сумму 150 тысяч тенге. Давайте вместе с звездным жюри памятное фото. Наши бронзовые призеры. Команда «Киндер». Я «Киндер» ұжымын шын жүректен құттықтаймыз. Бүгін өздерінің жақсы деңгейде көрсетті. Марапаттарыңыз құтты болсын. Да, мы просим вас задержаться на сцене. Пожалуйста. Внимание. Екінші орын. Номад би ансамбля Қостанай қаласы. Жетекшісі Наргиз Хабиева. Давайте поздравим команду «Номад». Второе место. Сертификат на сумму 300 тысяч тенге. Разумеется, диплом о попадании на пьедестал почета в нашем конкурсе «Букет цветов». И, конечно же, аплодисменты. Давайте поздравим. Так, ребят, давайте с одной и с другой стороны, пожалуйста, да, «Номад». И с одной и с другой стороны. Может, чуть-чуточку присесть вот так вот. Да. А мы еще раз давайте поздравим. Так прекрасно, так здорово. Но интрига у нас продолжает быть. И под ваши бурные аплодисменты мы приглашаем на сцену обладателя первого места городского творческого конкурса «Жастар Кустанай» в хореографическом жанре. Итак, первое место. Танцевальный коллектив «Express Yourself». Руководитель Диана Жургунова, город Костанай. Друзья, давайте поздравим. Это первое место нашего двухдневного марафона, нашего второго конкурса творческой молодежи города Костаная. Давайте памятное фото. Ну а теперь, уважаемые друзья, еще интрига у нас есть. Пожалуйста. Ойлап қарасақ, біздің қатысушылар бүгінгі байқауда сахнада жарқырап көрініп, өз өнерлерімен көрерменнің ыстық ықыласына бөленіп, қазылар ықыласының ең жоғарғы бағасын алу үшін ұзақ та қиын шығармашылық жолдан өтті. Это действительно так. Нужно не просто иметь хорошие вокальные или хореографические данные, не просто выйти на сцену, спеть или станцевать. Важно уметь передать чувства, петь и танцевать сердцем. Быть настоящим артистом. Жастар Қостанай қалалық байқауының жеңімпаздары үшін бұл сөзсіз үлкен нәтиже. Біз салтанатты шараның шарықтау шегіне жақындап қалдық. Және байқау жеңімпаздарын бас жүлде иегерлерін жариялауға дайынбыз. Олай болса, осынау маңызды марапатты табыстау үшін сахна төріне Қостанай қаласы әкімінің орынбасары Шуленов Мәжит Мақсұтұлын шақырамыз. Приветствуем, друзья! Қайырлы кеш, құрметті қостанайлықтар, қымбатты дарынды жастар. Баршаңызды екінші күн өтіп жатқан, енді қазір 1-2 минуттен кейін аяқталатын осы Қостанайда өтіп жатқан мәдени мерекесімен, осы жас Стар КСТ байқаумен құттықтаймын.
Бұл енді байқау жаңағы осы Қостанайда тұрып жатқан Қостанай облысында бұл енді ашық байқау болғаннан кейін дарынды балаларды табу, сахнаға шығаруға арналған осындай байқау. Сондықтан осы байқауға Астанадан, Алматыдан белгілі артистер келіп жатыр. Осы біздің жюри болу үшін соларды құрметтеп жіберейік. Рахмет сіздерге. Дорогие друзья, сегодня у нас заканчивается, остались несколько мгновений до завершения этого очень интересного конкурса. Второй год мы его проводим. В этом году, как отметили наши ведущие, увеличилось количество участников. По словам наших членов уважаемых жюри, которые приехали для участия, для определения победителя в наш город, они тоже подчеркивают, что уровень нашего конкурса очень высокий, и благодарят за то, что в Казахстане есть такой конкурс. В принципе, Кустанайская область всегда славилась своими талантами. У нас в Кустанайской области проходил очень большой конкурс, который служил стартовой площадкой для талантливой молодежи «Золотой микрофон». Сейчас у нас появился городской конкурс, тоже который занимает свое место в череде этих конкурсов, которые дают возможность нашим молодым артистам показать себя и выходить на большую сцену. Я хочу от имени акима города поблагодарить членов жюри, всех участников. Приехали буквально с 11 регионов нашей области. Пожелать всем участникам, конечно, сегодня определяться всего лишь несколько победителей, но не надо унывать. Этот конкурс будет проводиться еще дальше. Будут новые возможности. Победителей я от всего сердца поздравляю. Ну и, наверное, сейчас наградим наших чемпионов Гран-при. Рахмет Мажит Максутович. Итак, Гран-при второго открытого городского творческого конкурса «Жастар Кустанай» в жанре вокал присуждается Ермахан Багдаулет, город Костанай. Бас жүлде Ермахан Багдаулет, Қостанай қаласы. Құрмет, қошемет достар! Дорогие друзья, давайте поздравим аплодисментами заслуженной победой в категории «Вокал». Ну а теперь, внимание, категория «Хореография». Хореография жанрындағы бас жүлде иегері. Эстрадалық және заманауи би ұжымы. Дебют Рудный қаласы. Туғы шапалақ достар. Шын жүректен құттықтаймыз. Жеңістерің құтты болсын, беті достар. Друзья, давайте поаплодируем и поздравим город Рудный, которые сражались в нашем конкурсе 2 дня и победили. Взяли гран-при! Так, внимание! Фотография с гран-при состоялась. Мы сейчас уточним у нашего аккредитованного фотографа Ивана Ивановича. Просим, давайте сделаем общую фотографию со всеми лауреатами и победителями второго конкурса «Жастар Костанай». Наши аплодисменты, дорогие друзья, всем призерам. Еще раз примите самые искренние поздравления. Да, наше уважаемое жюри, пожалуйста. И
сейчас состоится еще одна историческая фотография, которая обязательно войдет в историю города Костаная. Вот они, призеры и победители. Міне нағыз таланттар. Барша марапат иелерін тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Жеңістеріңіз құтты болсын дейміз. Үлкен сахнада сіздерді көреміз деген үміттеміз. Биік белестерді бағындыра беріңіздер демекпіз. Итак, пожалуйста, внимание, смотрим. Прекрасный конкурс. Спасибо большое. Поздравляем всех. Ну, конечно же, да, мы хотим пригласить всех наших призеров, всех наших победителей за кулисы, потому что они сегодня у нас еще на гала-концерте выступят обязательно. Барлық қатысушыларды өз орындарына жайғасуларыңызды сұраймыз. Біз бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын боламыз. Да, давайте вкратце расскажем, что эти 2 дня мы видели, как сражались замечательные, талантливые вокалисты, как между собой сражались настоящие профессионалы танца, коллективы, которые уже не 1 год показывают свое мастерство. И вот в 25-м году, в феврале месяце, вот наш пьедестал почета в 2 категориях. И сейчас мы с удовольствием посмотрим на призеров и обладателей гран-при нашего конкурса. Егер сіз шығармашылыққа жақын талантты болсаңыз, алынбас асу болмайды. Бұл байқау бұған дәлел. Жастар Костанай зажигает новые звезды, целое созвездие талантов, которое теперь будет светить, сиять и, конечно же, радовать. На сцене победители городского творческого конкурса «Жастар Костанай». Встречайся. Итак, начинаем мы. Уже аппаратура стоит на сцене. Они готовы. Обладатели 2-го места в категории «Вокал». Группа Morrison Band. Құрмет, қошемет. Дорогие друзья, вот сейчас будет живой звук, живое исполнение. Все увидите своими глазами. Можно монитор погромче, пожалуйста? Ну вот уже команда готова. Дорогие друзья, живой звук требует буквально несколько минут подготовки. И хочу сказать, что все, кто вышел сегодня на церемонию награждения, все появятся на сцене для того, чтобы показать, почему именно они сегодня забрали свои законные места. Итак, 2-е место. Morrison Band. Вы готовы? Окей. Аплодисменты. Мы начинаем наслаждаться. You've got a friend, though we've changed in our intervals.
still some things in common. Ain't that strange but wonderful that we're still forever. We never parted, yeah, but true I live in, yeah. We're friends to friendship all, and the way we are when we're together. Lets us know that we still love one another. Ain't that strange but wonderful that we're still forever. But so wonderful, that we're still friends. Hello, friend. Группа Morrison Band, браво! Ну, так потихонечку, да, так вкатываемся, да, в наш гала-концерт. Но давайте вкратце расскажу. Уважаемые друзья, у нас этот конкурс открытый. Любой желающий мог подать заявку. Если вы чувствуете в себе силы, вы, главное, не переживайте, не волнуйтесь. Я так понял, что уже ежегодный. В следующем году мы обязательно также стартанем и будем ждать вас в номинации «Хореография», в номинации «Вокал». Организовывайте, сделайте вот такие прекрасные коллективы музыкальные, которые вживую играют. Можете сами прийти с инструментом. Это только ваше творчество. Мы в этом конкурсе ищем новые лица, настоящие таланты, которые, может быть, стесняются, и мы с удовольствием открываем перед вами свои двери. Так что не стесняйтесь, и мы ждем вас на 3-м городском конкурсе. Договорились? Да, ну все, готовьтесь. Я бүгін барлық өнерпаздар осы байқауда өздерінің жақсы деңгейде өнерлерін көрсетті. Барша марапат иелерін тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Да, теперь видите, как все очень просто. Команда для того, чтобы выступить, готовится. Теперь для того, чтобы освободить сцену, также мы дадим им возможность отправиться со сцены, для того, чтобы наши хореографические коллективы также приняли участие в нашем гала-концерте. Ну а для того, чтобы исполнить песню, я думаю, что нам достаточно места на сцене, поэтому встречайте обладательница 3-го места в номинации «Вокал». Аружан Мухтар.
Қарсы алыңыздар, құрмет, қошеметпен. Мы ее ждали, и наконец-таки она к нам пришла. Вот она, красавица. Давайте встретим обладательницу почетного 3-го места. You and me, we made over. For better or for worse. I can't believe that you let me down. But the proof is in the way you die to hurt. I'm on to never hide my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but no, I still need to wear. You say that I am crazy, 'cause you don't think I know just what yeah. But when you call me your baby, I'm no but not that only one. You've been so unavailable. No, Sally, I don't know why. Your heart is so untameable. Heaven knows I can always keep mine set. You say that I am crazy, 'cause you don't think I know what to do. But when you call me your baby, I'm no but not that only one. I love for many years. Maybe I am just not enough. You made me realize my deepest fear. By lying and saying it's You say that I am crazy, 'cause you don't think I just wanna die. But when you call me your baby, I'm no but not that only one. When I know, I'm no but not that only. I said I'm not your 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 only one. Рушан Мухтар, браво! Дорогие друзья, ну а прямо сейчас давайте увидим 3-е место в категории хореография. На сцене танцевальный коллектив «Киндер». Киндер би ұжымы, құрмет қошемет достар. Ал келесі хореография номинациясы бойынша 2-ші орынға иеленген Номад би ансамблін қарсы алыңыздар. Stay
just call it back and say I might go take some more. The way I had to switch it up, I take it different route. Got a brand new watch, got a brand new fit, and a brand new car with a brand new tint. I was meant to live it up, and now I gotta do a thing. Take a break and thank my mama for the stuff that I'ma live. Put your number twos in the air if you did it on them. Shit it on them. Man, I just shit it on them. Put your number twos in the air if you did it on them. Throw some fresh ones. More talent than my motherfucking left thumb. She ain't a Nicki fan, then the bitch deaf dumb. You ain't my son, you my motherfucking stepson. I don't know what layaway look like. Bitch, I can't even spell what I You got me mistaken with your mother, hoe. Put your number twos bitches at the in the bottom. air if you did it on them. Hands up good, she honor roll. She ride a dick like a carnival. I done did the impossible. Hands up good, she honor roll. She ride a dick like a carnival. I done did the impossible. Hands up good, she honor roll. She ride a dick like a carnival. I done did the impossible. Hands up good, she honor roll. She ride a dick like a carnival. I done did the impossible. She ride dick like a carnival. Been over having flashbacks, she gon' eat me up like a carnival. It's the way I pop my shit, the hoes not ready. I'm going Barnacles. Moving to feel like a Jackson, can't get arrested, I make them stop more. She needs some credentials just to be presidential. I'm out to buy some dentures, make the hoe eat me for dinner. Pain all in my eyes, I can't see. I'm out to jump out my body, I'm ready to delete. Dollar signs all in my dreams, I don't never see Z's. Wow. This way, cover my body like it's a disease. Wow. Бәрекелді, көп рахмет. Номад би ансамбля. Құрмет қошеметтеріңіз, достар. Ал дәл қазір сіздердің алдарыңызда вокал номинациясы бойынша бірінші орынға ие болған Намиялы Алияны құрмет қошеметпен қарсы алыңыздар. I'm trying to hold my breath, let it stay this way. Can't let this moment end. You set of a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold so still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me. Never, never,
night. All the stars we steal from the night sky will never be enough. Never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough. Never be enough for me. Never, 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 never for me, for me. Never enough, never, never, never enough, never, never, never enough for me, for me, for me. For me. Алия Намиалы. Браво! Первое место! Ну а теперь давайте увидим обладателей первого места в хореографии. Танцевальный коллектив Express Yourself. Встречаем! Express Yourself.
Қошемет достар. Express yourself. Би ұжыма. Құрметті достар, дәл қазір сіздер үшін вокал номинациясы бойынша бас жүлдеге ие болған Ермахан Бағдаулетті шақырамыз сахна төріне. Құрмет қошеметпен қарсы алыңыздар достар. Something's got a hold of me lately. No, I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Out of my mind, how many times did I tell you I'm not good at begging hello? Hey, stacking a stone on me, trying my best to keep from telling knocking at my door. Don't you know I lose control when you're not next to me? I'm falling on path right in front of you. Can you see? I lose control when you're not next to me. Yeah, you breaking my heart, baby. You make a mess of me. Problematic. Problem with the one you better like, feel like bad habit. Bad habit to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I won't take real full moon black magic. It takes two. Problematic. Problem with when I'm with you, I'm an addict. And I need some release. My skinny OGs gate to the forest, to the trees, got me down on my knee, darling, please. I lose control when you're not next to me. I'm falling on path right in front of you. Can you see? I lose control when you're not here with me. Yeah, yeah, you breaking my heart, baby. You make a mess of me. Yeah. I lose control when you're not here with me. Yeah, I'm falling on path right in front of you. Can you see? I lose control. You make me have denied. Yeah, you breaking my heart, baby. You make a mess of me. Гран-при вокал Ермахан Бағдаулет. Ну а теперь давайте увидим гран-при хореографии. На сцене коллектив эстрадного и современного танца «Дебют». Встречайте.
Дорогие друзья, давайте еще раз поаплодируем друг другу. Прекрасно, здорово, великолепно. Мы с вами видели гран-при и в одной категории, и во второй, но это еще не все сюрпризы, которые мы вам приготовили. Честно сказать, если мы наших приглашенных звезд, которые приехали к нам в жюри, отпустим просто так, ну, наверное, мы себе этого не простим. Так ведь? Поэтому с удовольствием давайте пригласим на эту сцену людей, которые умеют творить чудо, петь и наслаждаться этим. И, разумеется, мы в Кустанае увидим настоящих профессионалов. Встречайте на сцене Мади Сыздыков, член жюри нашего конкурса. Кешаров, 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 Кешаров. Жүрегімді сәніңмен таба алмай сендей жанды күнім барайын армандарға өзіңе сағындым нәзік даусыңды еркем осы жанымда болсаң мәңгі арнаймын саған осы әнімді арнаймын саған осы әнімді аралап алма бақты бірге сөзің әлі есімде сүйіктім сүйем демедіңде неліктен қалды енді сын жүректе сағындым нәзік даусыңды еркем сенсіз жанымда болсаң мәңгілік арнаймын саған осы әнімді арнаймын саған осы әнімді сағындым нәзік даусыңды еркем ол сенсіз ай мұңлы жанымда болсаң мәңгілік арнаймын саған осы әнімді арнаймын саған осы әнімді көп рахмет. Енді осы сахна төріне менің әріптесім бірге әділқазылы алқасы болған Зарина Күлмұхамедованы шақырамын. Сіздердің қошеметтеріңізбен. Мекенім дарханға сақталасы 9 жыл тоғысы
жарықтарым жанымды жалғыз туған елім мекенім тұран дала төрінде жері жоқ шегінде сүйсінем көз алмаймын көгінен әнін күйім тыңдашы сырғанылы тарихына қарашы көне ұлы туған жердің ауасы жан жүрегім дауысы самғай ағзар қырандай қалыпта тек сенің көгіңде жарықтарым ән салып болыпта жанымды жалғыз жер туған елім на-на-на-на. Тек сенің көгіңде жарықтарым жанымды жалғыз жер туған елім ән салып жанымды жалғыз жер туған елім жырлай алам ән салып Зарина Кульмухамфетова и Мадис Исыков. Құрмет, қошеметтеріңіз, достар. Көп-көп рахмет. Ну, вот и завершился наш уже второй городской творческий конкурс «Жастар Кустанай». Бұл байқау бізге көптеген қызықты да жарқын толғандыратын сәттер мен жаңа кездесулер мен таланттарды сыйлады. Жан-жақты дайындықпен өнер көрсеткен барша өнерпаздарға ризашылықпен алғыс білдіреміз. Мы желаем вам дальнейших творческих успехов. Мы верим, что творческий дух, сценический азарт, внутренний огонь вас не погасит никогда. Вы звезды нашего региона, звезды Кустанайской сцены. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.